ҳафткӯл яке аз мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Панҷакент аст. то расидан ба сарҳади ниҳоии он 6 кӯли дигарро мебояд тай намуд. аз шаҳри Хуҷанд то расидан ба кӯли аввалини шаҳри Панҷакент ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Шинг ҷой гирифтааст, наздик 300 километр роҳро тай намудан лозим мебошад. роҳ аз дохили шаҳри Панҷакент то наздикии деҳа асфалтпӯш шудааст, вале боқимонда вазъияти роҳ фавқулода ва ҳамвор нест. бинобар ин истироҳаткунандагон ва сайёҳон шурӯъ аз кӯли 4 то 7 пиёдароҳро убур мекунанд. аз шаҳри Хуҷанд то расидан ба кӯли аввалини шаҳри Панҷакент беш аз 300 километр роҳро тай намудем. гурӯҳи кории барнома мехоҳад имрӯз то 7-мин кӯли шаҳри Панҷакент барояд. барои расидан ба қуллаи 7-мини ин кӯҳ мутахассисони соҳа мегӯянд ки боз бояд тақрибан 15 километр роҳи дигарро тай бояд кард. манзараҳо хеле диққатрабоянд. кӯли аввал ҳафткӯл буда Мижгон ном дорад. сокинони таҳҷоӣ ривоят мекунанд ки оби ин кӯл мусаффо буда зебогии атрофро дар худ инъикос мекунад. ранги оби кӯли Мижгон нисбат ба дигар кӯлҳо диққатҷалбкунанда ва кабуди баланд аст. кӯли Мижгон аз дарёчаи пуртуғёни Шинг сарчашма мегирад. рӯди шӯх бо ҳама туғёнаш баробари ҷорӣ шудан ба кӯли Мижгон ба кӯли ором мешавад. кӯли дуюмро сокинон соя ном гузоштанд. он 1701 метр аз сатҳи баҳр дар баландӣ ҷой гирифтааст. бегоҳӣ вақте офтоб паси кӯҳ меравад, қисмати бештари кӯлро кӯҳҳои баланд соя мекунанд ва ин сабаби аслии соя ном гирифтани кӯли дуюми ҳафткӯл аст. ҳушёрак ин унвони кӯли сеюм мебошад. сокинон, истироҳаткунандагон ва сайёҳони хориҷӣ ҳангоми истироҳат дар ин мавзеъ бояд ҳушёр бошанд, зеро хазандаву даррандаҳои ваҳшӣ дар ин ҷо зиёд мебошанд ва эҳтимолияти расонидани зарари ҷисмонӣ ба саломатии истироҳаткунандаро дорад. аз ин рӯ ин кӯлро ҳушёрак ном ниҳоданд. кӯли чаҳорум нофин аст. он дар маркази кӯлҳо ҷойгир буда ба нофи одам шабоҳат дода шудааст. кӯли чаҳорум дар деҳаи нофин ҷой гирифтааст. аҳолии ин минтақа ба ҷуз аз чорводориву корҳои саҳроӣ ба дӯхтану бофтани мӯҳраҳои миллӣ машғул ҳастанд. хурдак ин унвони кӯли панҷуми ҳафткӯл аст, зеро кӯл нисбат ба дигар кӯлҳои ин водӣ хурд мебошад. аз ин ҳисоб сокинон ба ин кӯл хурдак лақаб гузоштанд. замони иттиҳоди шӯравӣ дар ин ҷо нейрӯгоҳи хурди обию барқӣ кор мекард ва қисмати аз сокинони атрофи деҳаро бо барқ таъмин менамуд. аммо ҳоло аз ин обанбор нишонае боқӣ намондааст. марғзорак кӯли шашум аст. зебо ва сарсабз будани атрофи деҳа, табиати нотакрор доштани он боиси марғзорак унвон гирифтани кӯл гардидааст. сокинони деҳа мегӯянд ҳавои тозаву зебогии атроф ва ҳам ифлос набудани муҳити атроф боиси тани солими ҳар бошанда аст, яъне онҳо кам бемор мешаванд. ҳамчунин ҳавои тозаи ин мавзеъро аз камнақлиётӣ низ медонанд. нақлиёти асосии мусофиркашонии деҳа маркаб аст. истиқоматкунандагон бештар маврид аз хар истифода мекунанд. хай организм ё одам ҳар ҷо ки вай шавад, кадом иқлиме ки афтид ҳамон ҷо вай мекунед. бояд ки мутобиқ шавед. харқати ин харқати бисёр ҷой тай карда мумкин. ҳазорчашма ҳафтумин кӯл аст. ривоят мекунанд ки оби водии ҳафткӯл аз ҳазорчашма сарчашма мегирад. он дар баландии 2400 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. кӯли аз ҳама пасттарини водӣ дар баландии 1598 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. ҳар кӯл то 10 километр дарозӣ дорад.
ساعت 6 سنه 22 اوگوست گروه کوری برنامه اطلاعاتی خبر از کل ششم شهر پنجکند به هفتکل راه تعیین نمودیم. در این طرف نقلیات راه نمیگردد. ما پیاده آمدیم و حالا ساعت 8:31 است. عین حال ما در کل آخرین این منطقه یعنی هفتکل قرار داریم که منظره هایش خیلی عجایب و دقت جلب کننده می باشد. در اینجا ساکنان به اول آمدند، یعنی به خانه های فصل بهاری آمدند که در اینجا کشت و کار میکنند و هیزم غنوچین میکنند. حالا باشد ما با آنها صحبت میکنیم. صحبتی ما با ساکنان نزد کولی هزار چشمه چندان انس نگرفت، زیرا زنان این منطقه راضی نشدند که هم صحبت شوند، اما توانستیم با مردها هم صحبت شده از وضع زیست و زندگانی مردم این دهاتی دوردست مصاحبه کوتاه را انجام دهیم. ما خودم پایین قشلاق به اینجا هفتم کارمند پیش هفتم کل دیده سال چخیری دیده سال نو محله سری سنگ پول پایین تر. شما درباره کرونا ویروس چی چیزی میدونید؟ کرونا ویروس این ویروس سیراینده شونده با واسطه عطسه سلفه با آب دهان میگذرد. بیشتری تماشابینان وادی هفتکل این سیاحان خارجی می باشند. سال روان بنابر پهن شدن کرونا ویروس شماره سیاحان نیز خیلی کم گردیده به وضع مالیوی عائله‌های این موضع تاریخی تاثیر جدی گذاشت. البته تاثیر خیلی زیاد گذاشت. سال گذشته اگر ما جمع زیاده از 500 نفر سیاح قبول کرده باشیم، این سال ما همگی 120 نفر سیاح قبول کردیم که از این همگی 13 نفرش سیاحان خارجی می باشند. و یک چیز دیگر رو من اینجا باید قید کنم که کووید 19 اگر با سیاحت بیرون با قبول شهروندان خارجی تاثیری کلان رسانده باشد، لیکن از دیگر طرف این یک امکانیت هم داد که سیاحان داخلی ما سفر نمایند و شهر و جایهای دیدنی باب جمهوری امان. وادی هفتکل در شهر پنجکند زیارت کنندگان خود را دارد. حالا که وضع اپیدمیولوژی در ولایت سوخت چندان قناعت بخش نیست، بیشتری دوستداران طبیعت زنده و سیاحان از سفر به اینجا خودداری میکنند، لیکن آن زیبایی که طبیعت به انسان ارزانی داشته است بی‌بهاست. تماشای دیه از روی آب به انسان تأثیرات عجیب میبخشد. آب آرام و اطراف ساحل ساکت است. انعکاس صورت خانه و روزگار زندگی دیه را در کل ناگفتنی است. این صحنه عجیب و رنگ‌های گوناگون هفتکل را با چشم بینا دیدن لازم است. گزارش مفنوش کروانه جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.